Ita, isagot mi kada iti istorya ana pauluan. Dagiti ugsa. Tampo kitang aldaw iti panakigasang-gasa ti Mortalahiro dito'y drama ana pauluan. Alipugpog! Bakir tinang iturungan kanyak ti alipugpog. Apay nga ta? Anya nga ta ti misyon ko dito eh. Agpag-napagnaak. Napintas da ito'y akabakiran. Nagado dagiti tumatayam nga agalaallatiw kadagiti sangsanga ti kayo. Anya dayjay? Sa bali nga angot dayjay Nagdakas nga angot. Ijay abanda. Mapanak ijay. Kasla ijay ti pagtataudan ti angot. Anya nga taday nga angot. Kasla nabulok. Wala. At dakit dimat na tayo nga ayop dita. Dita banda. Madia talaga ti angot na. Bangkay ti tao. Ano kasta? Isuday ta ti dakas ti angot na. Kitaak. Lalaki dayta. Apay anabaybay ang tibangkay na dito'y bakir. Wantata, adda bangkay ije bakir. Asino nga taday jay? Ay na, ang mga nutay apok dayayan. Diyak ngamin makapag na, amapan mang sapul kinkwa na. Gaputakas makita mo't barok. Pokol ti may sa asakak. Kadyak unay makapag na. Ay na, nagpatulong nga kadagiti kaaroba. Saan da kanumot anasarakan? Apay tata, sa dino ngamin tinapananti apo ko yo. Tasan pa asimang sangpat? Ijay bakir, mapanaganop. No kasta, amangan no isuday jayan jay apom. Ay na, saan kumamot? Ay na, kaya't ko makita ti bangkay nga ibagbagam. Ang kasano ka makadanon, ijay bakir. Sige, mapantaadwa ijay bakir. Ay, nakadanon ta dito'y bakir. Babaen ti alipugpog. Wen ama. Ama. Daytan ti bagbagak abangkay. Kitaan niyo. Uy! Suday tatay! Apok! Apok! Apay akas tao, tinapasamakan ka. Asinaw, tinang patay ka. Ama. Awan ka di ti apo yung agsaksakit tinakam na iti apo ko yo. Awan baraw. Lasing pat ti apok. Kaday talaang aganop tararami din na. Kaputanay ta ti pagsapulan na. Aganop iti ugsa. Ay na. Kit mapanay lakaw kadag iti babaknang. Ay na. Kasta gayam. Sino nga tatinang patay kinkwana? Kas makita. Adda sugat na. Sige. Yawid tanti bangkay. Tapno mataming anaimbag. Allah! Amangan mo't no aday siya bakir nila kay ko. Tako na iti ama panaganop. Nga maging gaita. Kat saan pa yasimang sangpat? Na, saan
ka diya? Saan ko ma? Anya? Saan lang ati apo ni Tata Santos? Kanti asawag ti mapukpukaw. Nudikat aduda. Anya? Katkas kan nila kay ko. Saan da na nagawawit pay? Iso nga mga noad na mamapatay tao dito lugar mi. Kayat mo ka di asawan manang. Nga amangan no natay mo ti asawam? Akas itidayta apo ni Tata Santos? Amangan no gasta. Wano saan? Kat naingkantukit dimat nila kay ko. Isasaan na makawit pay. Anya? Saan na nagawawid nila kay ko? Iso nga amkak anatay mata nakas iti apo ni Tata Santos amalamlamayan ita. Amangan no addamat kit di agpatpatay dito'y bakir. Agpag napagnaakmanin dito'y bakir. Takwatak no pudno ti atap dagiti lumugar dito'y. Nga adda ka no agpatpatay. Atay ta. Atayan. Ha? Atayan to toy ataw. Ano na jay? Aday ta. Natayan. Tao? Daytoy. Ataw. Natayan? Ah, kita agman. Mabit lang! Tumarin Ito ba rin Tara nga. Jay may isang ausa. Nakitak adara-dara ti Sara na. Kaya't ka di asawan dayta. Nga isuda ti agpatpatay. Ngam, apay. Itian niya aga po. Asitgak ti nakadasay a tao. Ha! Nagkas ang tinamay anda. Awanen. Pudno anatay daytan. Anya ti basol na. Tadi nang randag iti ugsa. Lalaki, Ha? tumangan ka ditoy. Bakas? Panggap mo ka di, ti aganap. Saan? Siyak ni Prinsipe Agilos. Addaak dito'y. Tapno agimbestigar. Si kagayam ni Prinsipe Agilos. Kuna, no istorya laang dayta anagan. Ngam si kagayam. Naragsak apan nakaamukan ka, Prinsipe Agilos. Agyamanak, Bakas. Adda ka di maibagam, itipan na katay deta lalaki. Siya, ti makasaksi, Prinsipe Agilos. Dagiti ogsa, tinang patay, iti dayta alalaki. Itian niya aga po. Pinana dayta alalaki. Ti may nga ogsa, kat natay. Ha? Kanayon ngamin akasta, Prinsipe Agilos. Dagiti ogsa, ti kaase, nga ano pan, dagiti manganop. Iso, apo mas basitan, dagiti ogsa ditoy. Kat gaputa kasta, napagnanumwandan, ano adamang dangran kadakwada at tao. Pagtitinulungan dan apatayan, tapno marik na kanumat dagiti tao ti saam. Akas iti marikrik nada, Kastagayam. ngam subag dagiti tao. Tao may dalagta aganap. Aniya. Sabi asawa! Apay ngayon natay ka matsdan. Apay nga! Sige, manang Linda. Asikaswam ti bangkay ti asawam. Apay nga! Asino tinang patay iti asawa? Apay akasta tilangana. Kasla nagado ti sugat iti rupa na.
Tumngag kayo. Iti ibaga to'y sangaili tayo. Dito'y purok. Anya ti bagam sa nga ilay. Kaya't kayo apakdaaran kakabsat. Amanipod ita. Awan kuman ti asino man amapan ije bakir nga aganop iti ugsa. Apay ngay. Apay ngay. Manipod ita. Saan kayo namapanpay ije bakir? Taamangan no da kayon to ti sumaruno ama idasay. Ni. Apay, asino kaya? Takastakit din ti ibagbagam. Dagiti ugsa ti agpatpatay. Anya? Agballa ka kadi sangaili. Kasano kumadagiti ugsat agpatpatay? Gapo tay ibusan nyo idan. Isungag ti tinulong da amang patay. Iti asino man amang dangran kadakwada. Oh! Balla! Kakata! Intan! Agballa da ito tao! Intan! Para mo gito yan! Mabit lang! Dumngag kayo kakabsat! Kakadwa mang ano? Hintayo di bakir, itamat lang! Anya nga iti aramiden tayo, Jay? Aganop tayo kadi? Wen! Kat ano pun tayo amin na makita tayo ng ugsa? Agam kasanon, wag pa isutay na kuna, Jay, kang ganat, mando. Adag iti ugsa ti agpatpatay. May sagamot aballa, taguyong. Agam mando. Alakit din! Alain nyo dagiti usaryo nga ganop. Tay tamat lang! Mapantayo di bakir! At dahil padamag ta kanyak, Agilos. Dagiti kanu lalaki ang mga naup, nagpabakir da. Ha? Mapanda kanu ang ganop. Kat ano pun dati amin nga ugsa, ang makita da. Nagtangken ket ti ulo dan. Awan ti patsyenda, Agilos. Saan da mamatikon ka? Sige, tata. Agpakada akpay. Mabit lang, Agilos! Di na kun intal talagpay. Napanay. Agam sa dino nga ta, ti papananda. Ay, burpur tsa kanyak, ti garaw ni Agilos. Kasla na isang sangayan at tao. Nokosta, agsagana kayo, kakatwa. May sa bonggoy da. Patayin tayo amin ida. Babayin ka dagiti, nagtitirad, asara tayo. Wen Pangulo ugsa. Isuda, timang ibos kada tayo. Awan, asida. Ano ti ugsa ditoy? Ano ti ugsa ditoy? Palaan tayo na! Sige! Itan, kakatwa. Dali! Ayan, iso na. Sakay tayo na! Ita. Agnakam kayo matngatan, lalaki. Imbagak adi kay umadak dito'y bakir. Ngam imay kayo lakta. Awan ti denggan yu asao. Asino ka talaga? Adak dito'y. Tapno sulbar ti parikot iti nagbabaetan nyo kadagiti ugsa. Balla ka talaga! Ah, kastagayam. Pues, ipakitaken ka ti kinabalak. Wanya, ibagam kadipay abala. Saanan? Manipod ita. Saan kayon nga agbasak-basak dito'y bakir? Tapno awan ti matay. Datdat lang lalaki. Saanan? Amuyo ka din apay nga adon tinatnatay dito'y. Gapo tap pinatay ida dagiti ugsa. Da kayo matlang ti makapanagnak. No sana kasimang pep. Amangan no bangkay kayo mat amin itan. Mamati kami ginta. Datdat lang lalaki. Mamati kami. At damat rik na da masaktan. Saan da akayat nga ibusan nyo ti pulida? Saan ka di nasakit kada kayo? No at da mapukaw akamang ti pamilyayo? Pues, kasta damat. Isu ano at damay sa kadakwada ama ano pa nyo? Agibalas damat.
Kat pumatay da iti manganop a makita da dito'y bakir. Kasta ka di, lalaki. Awan tinatay kada kayo. Iso apagyamanan nyo dayta. Ng lalaki. Ti panaganap mi ti may sa pagkwartahan mi. Aguma kayo. Nalawa ti mabalin nyo nga umaan. Agmula kayo iti ado. Dita ti pagbiagan nyo. Ado ti mabalin nyo a pagkwartaan anasaya at awagas. Asaan at ti pananganop yo kadag iti ugsa. Wen, datatlag ka lalaki. Aramidon mi dayta. Kanda ito'y titandaanan nyo. Iti ka nito nga addan tupay mangdangran kadag iti ugsa. Wenno manganop kadakwada. Dumteng to ti alipugpug. Kat itayab na kayo. Aging ga iti katengaan ti baybay. Kat saan kayon ton a makasubli iti pamilya nyo. Iso anasay-saya aten. No agtungpal kayo iting bagak. Wen, agtungpal kami. Agtungpal kami kan ka, datatlag ka lalaki. Bueno, itamat laeng. Agsubli kayon ije porokyo. Kat diyon gamden ti umay aganupay. Sige. Ing kayon. Ita, da kayo nga ugsa. Naawatan nyo kadimat lang timbagak kada kayo? Wen, Prinsipe Aguilos. Tawatan me. Prinsipe Aguilos, tawatan me. Nasayat no kasta. Di kay mangdangran iti tao. Di kay agpatay. Dakas dayta. No kasta ti aramiden nyo. Amangan no dusaan na kayo tinamarswa. Wen, Prinsipe Aguilos. Wen nga peso. No addan to pay aganop. Aglemang kayo anaimbag. Iti kasta. Awan ti madangran. Amin kayo nga adda dito'y bakir. Agtitinulong kayo. Tapno awan ti madangran. Wen nga peso. Wen. Adda ti tagasipot kada kayo. Kan addamat tagawanawan. Syakot, Prinsipe Aguilos. Syakot, Di bakas. da kami apakas ti tagawanawan. Tamabalin mi matiagyan iti tuktok ti ayaw. Nasayat no kasta. No adda pa nagtitinulong kada kayo. Awan ti madangran nga uray asinuman. Bagaak dagiti amin abakas dito'y kabakiran. Kan aminan apadami nga ayop dito'y. Pagsasaritaan mi derumbang nga aramidan me. Nasayat launay deta. Laglagipan nyo akanayon. Agtitinulong kayo. Tapno awan ti uray asinuman amadangran. Nalawag ka di? Prinsipe Aguilos. Matong ba? Da kayo nga usa. Nalawag ka di kada kayo dayta? Wen, Prinsipe Aguilos. Wen. Dalawang. Malawag. No aglabsing kayo. Da kayo matlaeng ti madangran. Anya ti bilog dahil sa nga ili tayo lalaki dito porok. Apay akas lang nagtahod kun kuha na ti alipugpog. Adda pa nakabalin na. Paiso? Datlag da dyan lalaki. Husto ti kunana. Saan tayo na ganop pay? Agmula tayo langan. Taday tan ti pagtaodan ti pagbiag tayo. Saan tayo nga ganop? Wen mando. Mawatak launay ti imbaga di datdatlag a lalaki. Kat manipod ita. Talaga jakon kayat ti aganop. Mabuti nga kon. Agpakada akon Tata Santos. Agyamanaken ka, Agilos. Maragsa ka na, tanab mo ka. Uray sa Tata Santos. Naragsakak anak ammo kada kayo. Enton madamdaba, maitaponan ti apo. Gaputasanan ang mabalin nga agbayag ang malamayan. Aramiden nyo ti may parbang, Tata. Sa payla ko ba, taumay kantumanan sumarungkar, Agilos. Namnamaan nyo dayta, Tata Santos. Sa payla ko ba, taadupay nga agkasapulan ti matulungam. Sa payla ko ba, Prinsipe Aguilos. Bitan kagayem, tinaggibusan ti sabali manen nga istorya. Anay tampok itangal daw iti pannakigas ang gasat ti Mortalahiro. Dito'y drama ana pauluan.
Alipugpog! Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay. Kanitimat direksyon, Mary Jane Castro. Musika ken computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Alipugpog!